Ngukugwata ugeni oringi kirente tocheruthe mwenge chokera ngavana wa MERU Kiraitu murungi muthenya jwa ntuku ya narua ni atirimene na AKIAMA ba PNU ntuku imwe mbere ya CS Peter Munya kuthithia ndiunga kaunti ya MERU ni kiri muchemano juju aria AKIAMA baba bagitete igamba kugwata Kiraitu mbaru kiri guchwa ungavana bwa MERU ngurukini betikanirite kugwata mbaru arwiri BONTHE baria bakuromba ite bya gisiasa rungu rwa mwaburi jwa AZIMIO kagitene okau nawe munini wa ngavana Titus Ntuchu na tongerete kampeni cha kiama kia mbas antere chagiaki aria barombete akari kubaringira kura muthumruki katutaririe Muthenya narua atongire mwanya bakiama kia PNU kuma kaunti ya MERU ni batirimena ngavana MERU Kiraitu murungi batongeretwe ni bangania ngwatano ya AZIMIO ajenene kaunti ya MERU no mugambi manyara ni kenda beja amwe na kugwata Kiraitu mbaru PNU ala mugambi manyara augite BAKAGWATA mbaru biama bionde biria bikirindene ngwatano ya AZIMIO ndene kaunti ya MERU. Kwa hivyo tumeamua kama AZIMIO tutasupport all AZIMIO candidates wherever they may be within this county, and that is the AZIMIO spirit kutoka huko juu. But AZIMIO iteretete bwega. AZIMIO was not moving properly. But tangu mugambi imanyara achaguliwe kuwa coordinator wa AZIMIO MERU na baba, I've seen a difference. Itagarariri da kuleta mwe atongire bekiama kia PNU ndene kaunti ya MERU nigenda bagwata mbaru Kiraitu murungi rijite nyuma ya Peter Munya kwithwa kithia ndiunga kiumia kithiru aronekanire amalanchi amechiawe bakigwata mbaru mubunge wekruka ura mongoza kigiti kia ngavana Kime resolve as follows: that the PNU will, within the AZIMIO coalition, support all the AZIMIO candidates within MERU County. Tumekubaliana namna hiyo. In that regard, tumekubaliana kusupport Honorable Kiraitu Murungi for Governor MERU County. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Ajana niki baraba ingi betho bakiromba Munya na Kiraitu kutho bakigwatarira nikende nyabomba guchura Raila Odinga kura kwa wingi. We are behind one AZIMIO candidate for governor in MERU, and that is Honorable Kiraitu. Nonto ito kumerekera AZIMIO na mundoro ami na AZIMIO kunda ene MERU ni Kiraitu murungi no ngeto batikunga mukono kenda tuguria kiama keto kia PNU kirukura through Kiraitu akuromba wana ngavana tigana na atwe bara tuli anini na aja uju itutige kwamburuka nturene ngie ibugwata nenjara na Munya kenda tumbo chwira baba kura ndene MERU kaunti tugwetekanĩria abou nende woni antu baba kariano antu bandire ona nkona inte yake twetikirie atire batwe Munya imwana wetu Kiraitu ibaba wetu ima kwina makosa yaiko kwira mutono kwira mwana nethe ibawatanire kenda MERU etambere. It is not about Kiraitu Murungi and Titus Ntuchu. It is about the future of our county. Kanata kabo kana tore aibo antu beto no chala antu bam sarakasi drama kings na drama queens ibabu kwenda ba ya kwa MERU. This is about the future of our county, the future of our children. It is about the way we want things done in a proper manner. Sherehe ya leo is going to turn the politics of MERU in a very significant way. 2017 mlifanya maisha yangu ikawa ngumu sana. Na nikiona champion wote wa siasa wale walikuwa na upande mwingine. Those ones who made us sweat, you are all here. Now with you on my side, who can defeat me? Kurea na wete tuari ya ndeite. Bongere nina ndikinye foani ino tunyashenu kueja. Torea mwe. Mnandi Kiraitu akiaria etho akinyirie kairi ati mutongeri wa nthiguru batano akethera Raila Odinga na hesabu ya siasa tumepanga. For you to win, you don't need 100%. You need 50% plus one vote. We amini usiamini. Rais wa tano atakuwa Raila Amolo Odinga.
amna bubu konge na ku munini wa ngavana Titus Tocio netite na mbere siasa cia bas ruterero kasua wandia nyakis abari gurite kunjoka barabara cia kasua betara kengangi kirorojo ine kachua kengangi kireko atekereko Swamba na kuona mashimo ya Kiraitu murunge itorite Ngugi yes lakini Ngugi kana kroto geto tawete temero mbere koira tabangete teka irandira na itemea kundira na itare mwe sombe da tabaka chuka kubwira manta yara yonde wagweta yara yagweteto na yara yatigeri mimi hiyo kazi kutoka tarehe 9 mwezi wa 8 watu chokia hiyo kazi itafanywa bawe botora kurera barabara umarera Kenya ya watere uhuru ende dena miaka 5 ya Kiraitu Muronge na Robert Kedenji inande barabara heje ekuthithwa uria botekara thina kaire Nkiripotera WORU TV Beta Muthuri Muriuki.